Ka Monolith Festival jong mentau senam arjal Arabsau bala penong hamau plang menta kesengi sedang juga haniu terik ulebar arjal Arabsau kalong sisa kabala internet bat songkun adu kata-kata ha kabade ki hajar mut ki pajba nong chung snong nakaleng ki jaka kilawan bantuit hagani kesengi bat omtang ki kasi bat jantia hare lawan sakhiru daki breu ki banamar kajela badru ki banabar jongkari Hagan ka sedang juga ketika Monolith Festival lawan menpeli pajba do sembut menteri rang ba kejela uba prestun tensong ha juga poru kum kongsan harakaru kajingan don lang kisim kinahi hima ki menteri kirang ba snong ki lingdo ki MLA ki MDC ki nong sya khot sngubha bat ki we de ki rang ba ki lawan bar sngubha hagan ka sngi la sakhiru ye ka sngi sedang ya ketika Monolith Festival na ki jirwa jingtem kebala persengu tenat ya ki bawan sngubha Uba Preston habakren akan kesni kum ukongsan ulong manakal yang kesurkar ngini tre rengkar-rengkar bat kini ki lightly ki district council ulong ru bagi sim kiai kan kam namar bagi sim baga deleng ba kini ki lightly council ki badan hapo constitution jokori India ba mangi kirit pa ngiai ne yaisa bat yai pit yai biang hadu mentah la berapu ba Preston tensong ia kadai ka festival kadai kajing lek gerpang kajing kawai gerpang ya kajing ruspa kajongi haka kolsyo haka niam haka rukom kabala bu baik burenti umen marin ngina kalia ka sorkar komala kren iba pensingan menai belong deputy CM ia tray rengkat-rengkat bat kilai teli gini-gini council. Aku ban ong ya pi ngisim kia ya kaneka kam. Namar bang isem day lengba kini kilai teli gini council. Kibadon hapo ka constitution jokari India. Mangi kirit pa. Ngiyai ne, ngiyai sa, ngiyai bit, ngiyai biang. Don teng Gibril kiba berkat bakadis council mentaki puar kalong irrelevant. Ayo haki news haki media. Don kiba ya debate kiba ong bakadis council menta kalalong irrelevant. Aku ban ong yapi kata kadai kecing snautu kababakla. Nget yana day lengba jong kanekat tenat trekam. Kabala perkupor dan constitution jong kari India mangingilong kumne ko mangilong hangne hapo kajela mekla bat kabanga kentu kabanga kerpat namar kataya kadis council borok lightly omtang ya kaki HDC nang penklan ya ki an ki kanun ki ba ka constitution ka tamasa ka bajob hakini ka kiti ka pamenta Gisloban ay kajing kublay ya baro kinong shnong kilong kami kilong pa kirangba ki para samla kentay bat chinrang ki hep kibarit kibalala banwan hakani gasingi kaban senang ban play yakani ka Monolith Festival kumbang alapan kenmau na du kasang ya kajing temu ba kajing angut jong ka district council ban penlong ya kini ka Monolith Festival bat ngin paidien ru ya ka jai penriu kajungi balada omdu na baga jai penriu kajungi kaladon hakani ka selapte lani kalawan hakani ka ri ka be jungi omdu na ya ka arspa senam ladang isyem tang na kajingwan jong missionary syakani ka jaka kajungi What happening kini ki arspa senam
ki bangi laptien ya ke jing long kerpang ke jai benriu jungi ka sensyar khadar hakabam kadi ka kuk kasem ka tien ka thuliek ka leniam le rukom ni sloban kenmau burom yiki long shwa ke jungi ki balala pan yale pan penrung ya ka jing itu ka bakerpang haka constitution jongkari India ka bangi ong ka khnit ka bahnriu kata ka 6 schedule ka balayo penrung pan dan ya ka district council hapo ka article arspa saupus ar bat arspa nyopusan way ka ba aibor hangi ki district council pan shnaan pan itu yakini ki riti ki dustur ki ba longshwa manshwa lahika yangi aduk kini ki pateng ke pemerintah nanga sro benong lada ka jai penriu ka jongi kalom ka jai penriu ka badang kenmau badang pertu ya ka jing bha bat ka jing le bha jong kini ki longshwa yangi ka pensa haduk kat kini ki singi pemerintah ya ka jing itu bat jing long kerpang ka jongi nanga sro benong bakade ka jai penriu ka badang im haduk mentah yang hilang barok tang mas nyo jingtip banginla ban penlong biang sahisin ya kani kamonulit festival how news nem arhajar arpusa ke ei ka jingtmu kebla saindur ban penlong ya kani kamonulit festival nadu kebasdang kata how arjar khatlai ladang ambakla ya kaba ke jingtmu jom ke executive committee hatu kapor kalong ba lingba kani ka mau bena tamasa nginjo ya kalat ban pen i ya ke jing ruspa jom ke jat benriu jungi hakabai dei ba kariti ka dustur ka jungi ka bakin thup nadu ka sensyar ka khadar tenrai ka bengidan ka aikur aijat syakakeme kabam kadi kakup kasam kaktin kathulit kashat kamasti kaleniam lerukom haki hima haki et kiboper hakani kari kabe kajungi nislo baladan kam ya kawai karensa baling ba kani karensan ngin peni syaka perthai para kawai ya kani ka jing ruspa ka jing long kerpang jom ka jai benriu khasi ka jungi nomor takada bakani ka dei kawat ka balai ka bengilala ban penlong ya kani ka monulit festival sloban ai kublai kerpang ya baro nadu i deputy CM ba PNCM nangta ki EM baro nangta ya baro ki MDC lai pomut kentup ya armut ki belarang ba ha hakasan himasima district council bakentup ya i rangba BM lanam bat iba matel and mukim ke jungi nyemnyo burom ya ke jingno snyang ke jungki khamtam bangin yo ya kene ka 6 schedule rade ke jek benriu balajak lenti asro burom hadu kata-kata kini kinongelam apa ke sorkar jelah baka jing aimen sim ke jungki yangi kum ka district council ban penlong i kene monol festival kalolong ke kemudian kam hadu kata-kata isu buram ya ke jing rai ke jungki ban kersyan yangi bat ngiru nang ne syakmat nginang yang halak ke jungki kejat benang pen scam ya ke terpeng ke jungki benang pen klan ya kata kibor bala ai hangi ling baka district council nomor takadaw iban ya ke jingkersyan na pi baro kinong snong jongkari ba e jungi ban alam ingi ke jingkersyan abangi tmu kanu ke pabha ban wanra yiki an ki kendon ki bills ling ba ka jinge sa jinge tai ke jungi hentai nakamta ke jingmentoi jong ka jat benriu jungi ila juga keren bapo ke 6 schedule la ai boringi ban penek pensa equity dustur ke jungi
ka aikor aijat ke jungi syaka keme ka bangi buram hadu kata-kata kaniru ka bangi angnut hadu menta ban penek pensa ila don ya ka khasi kosam social of lineage act kat khandai spa khandai punyo bat ya kaniru nginang pen khlain menta ngim kwa baki wei ki ar kin yalam bakla ban pen du lentino ban pen ja lentino e ka jat ben riu jungi da ka ba aikor ajat syaki wei ki ar nomor takadau ikwa ban hikai ko ka jat ben riu jungi baka ei ka bangin ai ki long din ka ba ei bai bangi ai ya ka pateng ban wan ngin ai da kata ka jing syakri ka bangi don menta hagani ka kam ka ba bhatam namta jungki ikentu ye ki noilam shinong ru noilam hima bangi don ye ka an ban itu ye ka jing trai kam jongpi haka sinshar ka khada ni don ye ka khasi hills autonomous district appointment and succession of chief and headman act khatkhandai spa sanpuk khandai bat kiwe ki act jongki hima ki bala pen ko bori pi ban wanra ye ka sinshar khadar ka babet ka babyang haki et ki hima bat ki shnong ki jongpi ngin nang yai don ringkat bat pi benang thau kilat kelanti banwara ki an benang pen klain shushu ya kane kariti dustur habide ka sinshar ka khada